Россия өз күчләріні кері чағыртса, Бірілішкен Milletler Teşkilatı'nın барыштырыжылары Донбассқа кіре білер. Бұны Америка Қошма Штатлары президентінің Украина буйынча мақсус тәмсілшісі Курт Волкер білдірді. Оның сөзлеріне көре, шымды ейтінің мандаты еркені вемектары ақында музыкерелер кечерелі. Шуны да қошып айтты ки, Бірілішкен Milletler Teşkilatı'nın барыштырыжы ейтім қавсызлық сағасының зарури қысмыдыр. Бұның сәйсінде Минск анlaşmalarında yazılған siyasi adımlarga geçmege mümkün olur. Hatırlatam, geçken hafta Amerika Orta elçisi Ukrayna ekimiyetinin muzikerelerine geçirmek için Kiyev'ge kelgen edi. Şu cümleden Prezident Petro Poroshenko ile көрішівінде Donbass'ta barıştırıcılar mandatının yekenемевамы üzerinde çalıştılar. Yazda Volker atı haritasında en gergin noktalardan biri olgan Jibe yanındaki Avdiivkaga barıp Ukrayna şarkında Rusya istilasının akıbetlerini көрген еді.